Okay, tu tani kalang tabding mi cho tu yi alang mi season expire ti mi Facebook kan on tika ma ben tu kan alang Facebook ka on ko selo log out te na kan hal log in te na kan hal remove account te na kan pia ma tika me hi pia te na hi tin da kan fix la ti mi ka pa bun lak ta lai Facebook kan vun on ne ke kan ong khalo tu ben tu kan lang Khatika masibikan check di mi cho na wifi kha thama thalo ti mi kha pakhat na first step na check lai na wifi na check di nuwa YouTube te na kha na play lai YouTube a play ko ma kon nak sa nakal makal lo ti mi kha na wun check la ka YouTube a play ko kon nak sa na tha wifi zong kha setting na kal lai na wifi zong kha na check lai na wifi na check di nuwa khan khi iPad in zo than hala iPad ta khen kan log in ki to nga lo je ronga ti chin tin ai to khan alang to ronga chon le tin na ka to kho ti chin Facebook kha kal hot lai tharen update ki to la mi kal hot lai remove ko to lai delete app delete tharen Facebook kha ka download lai tharen Facebook ta ka tel lai download ki to lai Facebook app kha tharen update ki to lai chon Facebook app ka tharen ka download lai Facebook app ka download di khan nga lo ka mun zau na lai ke Facebook kha login kan to lai Facebook kha login kan to lai okay ma khan chen nga chang chen allow ka kan pek di lai save password long ka bes ko sa ma khan chen continue chen allow ma he allow to song zal hao allow kan to lai ma khan chen ti pa he login to kha chang ho kai ma ka lang chol ke ma video si chen cầm play tuần hả lại mà phải video rộng mình phụ thế cái si chơi mấy cầm play là mà chẳng ok si chơi hadi huan du chung kan na kal lai lock out ma to piak lai lock in to than lai ma khan chen athabi si chen dang ka bin zori lai ok tu cho iPad pakhat ka zau than na lai e Facebook ki kon lai nga lo tunai bin tu kinum okay ki mi rong ma tin chuak ma khan che le la kan to lai ti chon mai si bika na form no un check lai setting na kal lai apathum na ka general na kal lai general ni mi lai na tum lai privacy and security ti mi kan mi lai ma kan na location ka on zo lai location ka ong location on na khan chon atha kan system ong di location on lai mai na ka nga thim ri lo a chon je de to khori ti chen general na kal than lai app store khan na kal lai app store na kal lai ka lai kan Facebook kan mi lai mai hi off na to lai reinstall na to lai update to anak se delete zone na to ko off in won to lai ka hen off maka khan atharen install na to si chon nga chang la si chon reinstall he ki mi than lai silo chin delete na delete lai ka hen app store Facebook ana tiel lai na download la okay si chon tu cho reinstall ka ta ka mi ka lai foi na kan ka khan ke install to than maka ka update tawun to maka khadi khan chen nga chang lai i phun tampi la ka mai si biga ne to ding mi cho
airplane mute he on off nei to lai no wifi ni check lai ma di nuwa na location kha privacy and security akan kala na location na online silo at sa pathum na ka general na kalai app store na kalai na facebook kha on off na to alai tu hi cho nga chang lai facebook he alhot ni tharin install ko ben to tharin install ko ben to ka he login ko ben to alai login akan cha ko ben laiโอเคมาขั้นจะ allow ค่ะการ allow ค่ะกันมีหลาย allow ก็มีเพียงหาหลายจนการเห็น continue การ allow ค่ะกันมีเพียงหาโอเคสิจึงอาลงให้ล็อกอินอัตราเข้าจังนายก็จะวิตั้มปีอัตราเข้าเราอาจังมาล็อกอินอัตราเข้าจังโอเคเสียงมันมาแอปไลน์เองlock Facebook will you like to find location พอพา allow ตัวเดียวโอเคที่เชิญเอาไปเป็นมาเช่นเราก็ต้องรับไปตามมาที่เชิญพาลงเอาเข้าจังนี่เอาเข้าจังนี่หัวหลายภาษาปีเกนเอาเข้าจังนี่จงเอาให้จงเอาให้จงเอาปีเกนเอาเข้าดิจัง